بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نور بهدايته قلوب العارفين وأقام على الصراط المستقيم أقدام السالكين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فإياه نعبد وإياه نستعين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد المهتدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, mga berhormat nagdurungog ha waktu ini itukban namo kaniyo in salam sin kita niyo pagsagina sin bangsa muslimin din mo ha dunya dagpat padlaw akhirah. Awwaluha salama wa awsatuha rahma wa akhiruha baraka wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yung isab kita niyo ha halaman din ha halaman sin surga. Mudah-mudahan amoy makapusok kita niyo pangadjian ha waktu ini. Din ha mga maudu sin patuntong na to ha adlaw ini atau dumi ni mahapon ini mahina atin ni hatiap-tiap hula amuna ginisan sin anyaya ibang sin kalabyan niya. In mahasus si tabaraka subhanahu wa ta'ala magparman ha laun sin Quran mahamuliya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Adz-Dzariyat. Laun sin mga ulama al-mufassirun masawa matarang kato yung maksud pagpapanjarihan kato si mahasud si tabaraka wa ta'ala siguro yung kaunin na jin iwan manusia kin maksud magtag-ipon kanya mag-ibadat kanya mga tuwing ibadat di siya masah malaingkan suway siya tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala atau di masaing ibadat sing kita ning malingkan sebab sing panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanito tafsilan nila in ayah sin Allah subhanahu wa ta'ala liya'budun ay liwahidun na dagdihay ning mga umat Islam in pangadjian na to kumuha kita din ha kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala ha ayat niya ikaw firman sin Allah ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Muna mga umat Islam din ang mga faidah karayawan, kalabyanan sin panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala bunang din siya sa lago-lago hab puunan hikabaya sin manusia pamag-ibadat pa Allah ta'ala ay pagtaat karena in taong mga mauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala ininang niya karena sin Allah iban yaundoon kaniya wajib niya hilangon kataan hilang niya siruda matarlang masawa haka tiuan iban hakatauran iban hakasipukan iban hakatampalan in siya ano yung hilang niya karena sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in siya kikita siya sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya ingatan sin Allah punuin halom sin pangatayan niya
Parayaw ng kakahinan niya sa barin siya kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paahon niya hasara kana iyon siya kaya ingatan kikita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ang kanalong niya sa lago-lago hag pamagaya pamagtaat in manusia sabab sin amuin mangyaong kanyain panauhin pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaruwa mo nga to din tao nanauhin kanila in kasanyangan iwan sin hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Madawhat nila in kasanyangan dunya akhirat, madawhat nila in kahanungan kasalamatan hindi ha dunya kamuhi nila ha dunya halong waktu sila sumapatay iban halong sila pakululan nila sampai dagpag pa adlaw akhirat yawmul hisab in sila salamat sanyang damikian in sila sampai hindi ha dunya sampai dagpag pa adlaw akhirat atin niya piyapanduan gagayran sila sin malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan sin paman sin Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muqtadun. Surat Al-An'am ayat 22. Panapsil sin mga ulama mufassirun in mga sila beriman wala nila liyamuran wala tuod nila liyamuran in pamarat sa nila sin kaanyayahan kanila na in kasanyangan dunya akhirat iwan sila yaon piyapanduan halong hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Noong sa mga ulama kaulu paman sin Allah subhanahu wa ta'ala kauluhu lam yalbisu ay lam yakhlitu wala nila liyamuran wala sila nakahinan dusa maksiat kaul famin sallallahu ta'ala bidulmin ay kaanyayahan atin in anyaya nila ini amo na inlawan niya pamarat saya maglimbang siya maglimbang iwan sin anyaya iwan sin iman amo na as-sirku wag yan ang ginahin niya dun ano na yung pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bariman hawak to nanaudin ayat ini nasusa in mga kasahabatan nasusa sila kinunitan sila sin pag naog sin ayat ini karena hajaman nila na nauling ayat na sabot in ayo nila hisirin ka to wala na anya niya in ginhawaran niya ay wala nakapagsakuto at wala nakahinang dusa. Naghadis si Rasul sallallahu alaihi wasallam dinong si Rasul sallallahu alaihi wasallam in sakwa si mga sahaba imumungan si mga sahaba tungod sin ayat ini in sila nasusa sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam laysa al-amru kama tadunun bukun in perkala pekerjaan yan biasin na huna-huna niyo innamal muradu bihi as-sirku malingkan benar tolong si Rasul sallallahu alaihi wasallam in maksud sin dun ay as-sirk pagsakuto ay pagsilik. Hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam alam tasma'u ila qawli ila qawli ar-rajul as-salih yani Luqman wala ka rin in himamungan si hambuok usog salih hati niya Luqman habpangan sin Allah Ta'ala imbayta si Luqman ha anak niya inna syirka lazulmun azim bunmatun in pagsakuto tanto anyaya sa lago-lago
matan tulen angnanin anyaya sa lago-lago. Dili ini mga umat Islam ang ganito imaulo ta ginisan sin anyaya. Lam sa mga ulama mufassirun in anyaya atas tong kaginis. Hikaysa adla nuzul. Puntukan sin anyaya ang napuntukan sin anyaya wa huwa sirku fi haqqillahi tabaraka wa ta'ala. Amo na yung pagsakuto si manusia pa Allah Ta'ala. Sakutuhan nila in patut kapatut haq sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lamuran nila sakutuhan nila in kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inito adlamuzum puntukan na sin puntukan sin anyaya. Amin na ito yung uhanan sin anyaya pag-iyanon. Amin sakutuhan si manusia in kapatut sin Allah Ta'ala. Suway siya tunggalon pangayuan, tunggalon siya pagtag-ipunan, tunggalon siya pangayuan, panginduahan, tunggal siya pagtawakkalan, pagsarahakan, tunggal siya hulat-hulaton, tunggal siya anuin kakasihan in Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali ito lamuran si manusia at mga paruwain buwain din ha Allah subhanahu wa ta'ala ay nagkiyasakutuhan nila in haq sin Allah subhanahu wa ta'ala anuin siya in tunggal pagtag-ipunan at siya in tunggal sumbahon sin kita ni na hikaruang anyaya ginisan sin anyaya dunur insano nafsu dunur insan nafsu hatinya anyaya si manusia ang ginhawaran niya ay niya ugan si manusia ang ginhawaran niya dirin antan hati niya wala yu'tiha haqqa di niya hilihil haqqa in haq kapatut sin ginhawaran niya di niya hilihil in haq sin ginhawaran niya upama niya di sin magpuasa siya di na siya mamuka artinya dia uban niya ginhawaran niya sabi in ginhawaran in jasad niya aun haq niya ron kanya bang siya haq diyon so ipakaunan atau magpuasa siya sunnat wajib paluhon niya rin ha ang waktu pagbubuka sa waktu pagbubuka hak na ito sin jasad mo so ikaw mamuka pagsalop sin suba siguro yung kaulan niya sunnat atau fardo atau nagaling puasa mo bakit ito parihon mo rin ha waktu sin pagbuka hak na sin jasad daakan na sin rasul sunnat na sin rasul daakan na sin Allah Ta'ala hak pa sin jasad mo liyawan mo iyan niya mo ingin hawaran mo na atau agitan mo yung sara sin Allah Ta'ala bukong nalubutangan niya parang siyawatin mo siya mo ilalay sukupanin pagpuasa niyo sampay sumadlokon suga live sakali wala kau mo mamuka hawak puweto demikian anyaya mo ginawaran mo yakumu al-layl palayanam hatinya tumindog kau mag-ibadat hadun yaw di kau matug anyaya kaya naanyaya mo ingin mawaran hatinya hak sin jasad mo suwere sab sa pahalihon nang siya karoon suwere sab sa patugon ito hikaruwa anyaya adlamuzun panagnan anyaya ang pagsakutom hak sin Allah hikaruwa anyaya si manusia ang ingin iyan niya liauran ang ginhawaran niya hikato doon ng insan gairahu anyaya si manusia hapagkahinya manusia liauran yung pagkahinya manusia biasin upaman niya ay yataadda ala
nasak silbidab ya sin amo in binsa nga mo in hundukman siya iyon luwakon mo suntukon mo binsa naon mo lumiyo din nga aturan hukuman amoin hukuman kaniya palabihon mo at di siya mapatut binsa naon mo binsa naon mo us lari pa yung pagbinsa na mo kaniya sobra at niya nakalulakad ka doon nga pag panis ka niya yato ang nanyaya mo siya at tawakan bunuon mo siya patayin mo man siya yato anyaya da ko na anyaya si mano siya pagkahinya lauwan niya yung pagkahinya mano siya at kawaon niya in arta kawaon in arta si mano siya at tawalunggoon mo in kamaruhan niya at yung kapatut niya rin ng papapututon in kapatut niya mangilang kasaan niya anya nga dakula ito mga umat al-Islam dahil kiyan arta niya mataod tiyo-tiyo kawaon mo bukon haaturan anya nga dakula dahil kiyan mga kaya si Allah subhanahu wa ta'ala mataod pa upamahan niya ni salansin amuin anya si mano siya arulain niya na unang paida sin tuan niya unang kalagbianan niya bang mo wala kau nakahinang hambok din ha tuan niya ini wala doon kayo mo adla mudzon doon mo insan ala nafsi doon mo insan gairaho wala doon kayo unang karayawan madawhat mo dahita sin Allah subhanahu wa ta'ala lang sin mga ulama bang wala doon kayo din anyaya ini hasalal anmo madawhat mo in kahanuman kasalamatan kasanyangan sanyang kawuli mo din na dunya halong pakuwalan mo hadlaw akhirat hatay tayan siratan mustaqim yawmul hisab sanyang ang itong pagyanin madawhat mo in kasanyangan hasalal ano karayawan sin anyaya tu anyaya bang wala doon kayo wala doon kayo hambukit to long tapaida sin anyaya tu anyaya wala doon bang wala doon kayo panasallaha panganatufa Allah Ta'ala bang mandi kita yung makakumit hambuok atau makakumit dus anyaya hakamulit na to ini dahil di hakamulit na to diha dunya ini Panginoon pa Allah Subhanahu wa Ta'ala man amuin tatap in panauhid ta kanya iwan di wala tanaan niya yung ginhabaranta iwan wala kita nakaadi kita makaanya wala kita nakaanya ya hapag kahita manusia bang kita mawaya mahasil ta in kasanyangan dunia akhirat ayaw kau huminang sin kaanyayahan tuwa na sabot ini na balik yan pangasubo uno baha in kasanyangan ini pagyanon sanyang amyang kamil kasanyangan sampurna siya bang wala siya doon wala doon kanya yung tuwan niya yan lalu si mga ulama in jawab niya kitab at-tawhid wanadod in kaunan sin iman sampurna pag yan iman sampurna lam yukhlidhu ma'siyatun wala niya kialamuran ma'siyat hansulag ma'siyat ang amo ito in kasanyangan madawhat niya kasanyangan mutlak tanto mutlak kasanyangan sa mata-mata ay sampurna kamil sampurna kasanyangan in mahasil madawhat mo
Naam. Wa idza kana al-iman mutlaq iman gairu kam. Bang engkau ng simpamarat sa mutlak ay iman gairu kamil ay kialamuran mo anya ya. Impamarat saya mo. Kialamuran mo anya ya dosa maksiat ay hati niya yung kain mo in gairu kamil. Hati niya bukun sampurna in kalakpasan mo, kasanyangan mo. Bukun sampurna. Hati niya in madawat mo walahu mutlaqul mutlaq ay ang menakis keselamatan kulang in keselamatan madawat mo. Nah, ingin upama sinisabot ito ambok manusia waliyadzubillah makahinang dosa rakula. Makahinang siya dosa rakula. Inyatu aminun minal khulud finnar. Lapas siya din hak kakakal halam narka afinarka jahannam. Ay lapas siya bukun siya kakal afinarka jahannam. Wa gairu sama bukun siya lapas din ajab. Wala siya na lapas din ajab. In nalapas saja siya wala siya di siya kakkalon sin Allah Ta'ala hadain halam afinarka jahannam sama gawa in salabukon siya salamat wala siya nalapas din hasiksa kana siksaon siya before siya pasurun surga. Nah, demikian nung si Maulana balhuan tahta masyiatillah in taiyaun hadlaw akhirat hamasiat wala siya nakapagtaubat hadusan niyaon na marami ang mapatay in siya habawaan pagbaya si Mahasus si Tabaraka wa Ta'ala hadlaw akhirat insya ajra wa insya agapara bangkawan si Allah Ta'ala maapun na siya pasurun na siya surga before di na siya siksaon bangkawan si Allah Ta'ala siksaon na siya hadusan niyaon ang ba siya pasurun surga ano ito pag-anon tahta masyiatillah. Nah, firman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Firman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bunantun Allah Subhanahu wa Ta'ala di niya ampunon amuin ipun siya putuhan niya Allah Subhanahu wa Ta'ala ay makahinan siya kasirikan ayaya fa Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan pasin Allah Subhanahu wa Ta'ala maduna dalik bugain din hayat tudusa bugain din hasirik ampunan pasin Allah Ta'ala liman yasha ang tintanda hisukaran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ayaw sadya pagsirik pa Allah Ta'ala muli ko atawa mapatay ko wala ko nakapagtawad mga umat al-Islam ano ito in ginisan sinanya iwan amot ing faida niya karayawan madawhat ta amo na ing kasanyangan iwan sin nasabot ha ayat amunin hidayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in ayat ini lo ating niya ayat pamin sin Allah Ta'ala doon kan hukuman antara sin Ibrahim dan sin kauman niya hawabto namun kanila Ibrahim kauman niya wa kayfa akhafu ma syattum biadin in mabuka ako nga amin inan niyo amo in riyamod niyo siya pagsakutuhan niyo yan sampai na ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kuntum ta'lamun parang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ay hati niya ala annahu man yaqul qailun bila ini anong mga sila beriman wala liyamuran nila in pamarat saya nila sin kasirikan sin kaanyayahan hati niya
niya, ulaika lahumul sila na ito madawhat nila in kasalamatan kasanyangan dunya akhirat. In ayat ini adakala namong ingkaiwanan inagpamong in ayat tinilong niya in siya din habis sarasin Ibrahim doon pagpatarang pagpasawan niya hakauman niya umat niya hakan ini nasambut puasin ayat amo in nasambut sin Allah subhanahu wa ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi ini nga nasabot ito ang matuling tanda namo dalil namo dihil namo kanya kan Ibrahim in ayat ini doon mga kauman niya. Paraman sin Allah subhanahu wa ta'ala al-anhu pagyanan sampurna kasalamatan dunya akhirat. Nasabot nila in maksudi alif walam piha artinya ginisan bil jins ginisan sin aming kasalam at ginisan sin kasalamatan kasanyangan ang tandini tiyapsiran sin mga ulama in al-amnu bi annahu inna amnu mutlak adakala kasanyangan mutlak sa mata-mata ada inna mutlak amnun atau mutlak tertentu kasanyangan gantaan sin anyaya amuin nahinangnya apaman sin Allah subhanahu wa ta'ala hikaluwa paidda sin bang wala doon kayo into sakuto anyaya nasabot wala doon kayo din paidda kalabyan niya paman sin Allah subhanahu wa hum muhtadun ibanin sila hati niya hidayatan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sila hidayat pamando sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya hidayat kanila pamando ka hadunya hidayatan sila hadunya maun pasara sin Allah ta'ala sin kaingatan nila insara iban hinang nila yaitu hidayat kanila dunya ay fi dunya ila syar'illahi bil ilmi wal amali artinya hadunya kehidayatan sila maun pasara sin Allah ingat nila kaingatan nila iwan hinang nila adapun in hidayat sin ilmu kahatian min sara sin Allah hidayatul irsyad ang pagyanan hidayat irsyad ay pamando kaya hidayatan kau mamandoi mamaitai sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala ibanin hidayat amo hidayat bil amal hamuminang bawbugan mo in sara yawn hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala ini pagyanan hidayat bil amal hidayatut taufiq ang pagyanan hidayatut taufiq kahidayatan kau fiakubdan kau sin Allah fiakubdan piamu kau sin Allah subhanahu wa ta'ala taufikan sin Allah kaya taufikan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala hanggang ito din na mga pangbuatan wabillahi taufiq Allah ta'ala in taufiq wabillahi taufiq wal hidayah iwan sin hidayah in pagyanan al-ihda bil amal hidayatut taufiq wa hum ay sila muhtaduna fil akhirah ila jannah in sila kaya hidayatan sila fianduan sila hadlaw akhirat harap pa surga gayran sila sin kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai dalam surga ay iiwanan sila ialak sila
pag-respetan sila sin kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hakamatay nila kawan niya walihan nila dahan sila sapot dahil halam sin surga fairfield dahil halam sin surga dahan sin kamalaikatan niya walihan mo pa hagarat sin Allah subhanahu wa ta'ala amatin hidayat saan pa ilitad lawahirat saan pa ipagsud mo surga insyaAllah iyon ko siya sampang biyabak siya sa rinakaw sa kamalaikatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ang itong bagian hidayat ang mu'in hadlaw akhirat sampay asayat pasurga sin Allah subhanahu wa ta'ala surga bala aynun ra'at wala ujun samyat wala ala qalbin khatar. Naam. Hidayat ini hidayat akhirat. Hidayatul akhirah wahia lilladzina dalam artinya siana hamana sila isab taub amuin nakaanyaya nakakumit sintuanyaya umay hidayat kanina daw akhirat naman sila anyaya yung kanilang kaanyayahan ay lilladzina dalamu hidayatan sila ila siratil jahim ay sampai pianduan doyon sila sing kamalaikatan si Allah panarka jahim waliyahzubillah yaitu hidayat adlaw akhirah kanila lilladzina dalam na fayakunu muqabilaha anna alladhina amanu hatinya kaulan sin lam talawan sin hidayat ini anna alladhina amanu bunatu din mga sila bariman walam yudlim wala tuod sila nakahilang kaanyayahan yahduna ila siratin na'im hidayatan sila padan pagkasurga-surgaan sin Allah amun pa mampunyahi sin amun sukup lengkap sin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Lawan sin mga kamatauran din mga mufassirun rahimahumullah hapanan sin Allah ta'ala ulaika lahumul amnu sila na yato kanila na sila yato kanila na iling kasanyangan dunya akhirat kanila na ing kahanungan kanila na ing kalakpasan kasalamatan dunya akhirat benar po din kasalamatan diya ni hadlaw akhirat hadlaw akhirat wal hidayah fil dunya ilan hidayat hadunya adapun in sawab ang nangam in hidayat ini artinya katan sakut niya katan dunia akhirat binisbati lil am ha doon ha pagkada lang ta kasanyangan wal hidayat di dunya wal akhirah in hidayat pagyan di dunya akhirat mudah-mudahan mga beriman pamilya natin ko Allah subhanahu wa ta'ala hidayatan kita ni dunia akhirat salamat kita ni dunia akhirat pahalayon ka to yung kanyayan to nasabot ito murah-murahan amuin pag-unayin kita sin Allah subhanahu wa ta'ala palam sin surga niya iban sin mga ahli na to iban sin kalorga na to insyaAllah subhanahu wa ta'ala iban na sin kataan beriman amuin halon nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin hangka akidah hangka kekahingan demikian hangka bugbog amuin buwan sila namubog ha kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala ha kalima sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nahuli aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.